Numerology benshi bizera ndetse bashingira bafatanyiriza mu buzima bwabo. Imbaraga zo mu kwizera imibare ihuriweho mu rukurikirane ni bimwe mu byamamare ku isi bigenda bikoresha, ndetse bisi bizera ko bifite ubusobanuro bukomeye n'ibisa nk'ubupfumu bushingiye mu mibare. Uyu munsi ariko mugeza bagiye bakoresha Numerology ku isi. John Lennon wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi kuri Numerology yizeraga mu mubare 9, aho nk'indirimbo ze ebyiri yazise Revolution 9 ndetse na Number 9 Dream. Nkomeza kukubwira ko Numerology ya John Lennon yavutse tariki 9 Ukwakira kimwe n'umuhungu we. Mwibutse ko yizeraga mu mubare 9. John Lennon yapfuye tariki 8 Ukuboza, gusa aho avuka mu Bwongereza bari bageze tariki 9. Byumvikane neza ko umubare 9 kuri John Lennon yawizeraga. Fidel Castro nawe wamaye nk'umukomunisi ukomeye cyane, Numerology yizereragamo yari umubare 13 na multiples zayo, aho yavuze tariki 13 Kanama mu 1926. aza gutangiza urugamba rwo kubura Cuba tariki 26. Bivuga ko 26 ari multiple ya 13. Muri Nyakanga mu 1953 yari afite imyaka 26. Wa mubare 26 nakubwiraga ukaba multiple ya 13. Yatanze ubutegetsi nyuma y'imyaka 49 n'iminsi 49. Uhereye igihe ayoboreye rero ufashe iyo 9 ugateranya 3 byara 13. Byumvikane neza ko umubare 13 kuri Fidel Castro utari usanzwe, yasaga nk'ubufata nk'umubare ukomeye. Ibyo twita ubupfumu muri Numerology. Elon Musk mwese muzi yizera mu mubare 8 ku dushingiye yaguze Twitter tariki 24 Gicurasi mu 2022. Fata imibare igizwe ya tariki 2 4 5 2 ndetse na 2 n'indi 2 uyiteranyije ibyara 17. Iyo rimwe uyiteranye na 7 bibyara 8. Ndetse yaguze Twitter miliyari 44 z'amadolari. Iyo 4 uyiteranyije na 4 bibyara 8. Yibagirwa amadolari 8 yishyuza buri wese ushaka verified tick kuri account. Ibi twemeza neza ko Elon Musk yizera mu mubare 8 nk'utera ishaba kuri we. Ngiyo ni Numerology ya Elon Musk ni umubare 8. Reka tujye ku mubare 11. Mwese muzi tariki 11 Nzeri 11 September, igitero cy'iterabwoba indege yahanuye World Trade Center, Pentagon ya mbere, ndetse flight yagonze Pentagon bwa mbere yari flight 11 umubare 11 nakubwiye haruguru. Twin Towers uzirebye neza zigaragara nka 11. New York ifite lettre 11 imibare igize New York, ndetse New York ni umujyi wa 11 muri Union. Pentagon igizwe na lettre 11. Afghanistan nayo yatewe igira lettre 11. Batatse Afghanistan tariki 10 Ukwakira 2001. Utanije imibare igize iyo tariki bibyara 11. Uretse gato 11 ihita ikisha inyuma. Reka dukunze turebe ibyabaye kuri 11 nanone. Intambara mbere y'isi yose yarangiye tariki 11 z'ukwa 11 ku isaha ya saa 5. Nusubira mu mateka nanone, Al-Qaeda yatangijwe tariki 11, ndetse ibitero by'ubwiyahuzi muri Amerika, Espanye n'Ubuhinde byose byabaye tariki 11. Ibi byose ntabwo bipfa guhurirana. Muri make rero ngiyo Numerology igize ibijyanye n'amabanga mu mibare niba byinshi inyuma y'ibyo tubona buri munsi. Ngiye wabikwegeranyije, ndi Shema Jean-Luc, murakoze.